Kanongere mbahereze ikaze ku YouTube channel. Ubaye uri umukunzi w'umuziki nyarwanda ntabwo waba utazi uyu muhanzi Joyeuse wamamaye muri muzika nyarwanda akamamarira ku ndirimbo ye yari yise Joyeuse Mon Bebe, indirimbo yaciye ibintu hirya no hino, indirimbo yasohoye arimo aririmba ati ngo njye nkunda Juno niwe nihebeye. Uyu mwanya uyu mukobwa wacu Joyeuse ari mu bibazo byinshi ndetse no kwicuza ku rwego rwo hejuru kubw'ibyo ari kugenda anyuramo. Wakibaza rero bimeze gute, ibintu byifashe gute ku buryo uyu mukobwa Joyeuse ari mu bibazo bitamworoheye habe na gatoya. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel, reka ngo sabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nkuko nabikubwiye rero, nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda ntabwo waba utazi uyu muhanzi Joyeuse. Uyu mwanya rero ahantu hose nta yindi nkuru iri kuvugwa uretse iyo uyu muhanzi Joyeuse mw'aka kanya uyu mukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda akaba atwite. Gusa ikintu kiri kwabaza uyu Joyeuse ni uko umusore wamuteye inda arimo ayihakana. Wakibaza umusore wamuteye inda ni uwuhe? Ese nk'uko byagiye bigarukaho abantu bagenda bavuga ngo inda uyu Joyeuse atwite ni iya Juno, abandi ku rundi ruhande bakavuga ngo ntabwo ari yiwe. Gusa icyari cyo ni uko abari kuvuga ngo iyi nda ni iya Juno bo bari kubeshya. Uwateye uno mukobwa wacu inda, umusore wayimuteye bamwita Zayidi, bivugwa ko ari we wamuteye inda. Uyu musore Zayidi ni umusore wakundaga kugendana n'uyu mukobwa Joyeuse. Ngira ngo agakungu k'uyu mukobwa wacu Joyeuse n'uyu musore Zayidi bivugwa ko ari we wamuteye inda katangiye gukura cyane, kugenda bamenyerana cyane, bagendana buri hamwe hose, ubwo uyu mukobwa wacu Joyeuse yari agishyira hanze indirimbo yiwe yari yise ngo Joyeuse Mon Bebe. Iyo ndirimbo ubwo yari ikimara kujya hanze, ikimara gukundwa, nibwo uyu Joyeuse ndetse n'uwo musore Zayidi agakungu kabo katangiye bagendana buri hamwe hose, aho hose uyu Joyeuse agiye, haba ari no muri interview agiye gutanga ikiganiro akajyana n'uyu musore wacu. Nuko nguko ibyaba bombi byatangiye biza kurangira bivuyemo amabara. Gusa igihe hari cyo ikiri kubabaza uyu mukobwa Joyeuse ni uburyo uyu musore Zayidi yamuteye inda hanyuma akaba ari kuyihakana. Ibi ngibi biri kubabaza uyu mukobwa Joyeuse, akaba ari mu marira atoroshye habe na gatoya. Nk'uko mubizi rero cyangwa se mwabibonye, ubwo uyu mukobwa wacu Joyeuse wa Juno yatangaga ikiganiro kuri YouTube channel yitwa Range Line TV, ari kugaruka ku bibazo biri kumucaho. Yavuze ngo we kuba twite nta kibazo afite, ahubwo ikiri kumubabaza ni uburyo umusore wamuteye inda arimo ayihakana yivuye imbere n'inyuma, avuga yuko ibyo arimo avuga atari byo kandi akamugira nk'umusazi, kandi Joyeuse abizi yuko nta wundi musore baryamanye uretse we wenyine. Nibyo biri kwabaza uno mukobwa wacu Joyeuse. Nimba koko nawe hari ukundi waba ubibona, ikintu cyakorwa kugira ngo uyu musore wacu Zayida wateye Joyeuse inda, nimba babona ko hari icyakorwa, usige igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma tujye dukomeza twidodobera, dukomeza ibiganiro bigiye bigezweho, tubagezaho amakuru agezweho. Joyeuse kandi yakomeje agira ati inda ni iyanjye, umwana wanjye afite amezi 5. Joyeuse yavuze yuko amaze amezi 5. Urumva neza yuko habura amezi 4 Joyeuse akaba abyaye imfura yiwe, nubwo uyu mwana azavukira mu bibazo bikomeye cyane kubera yuko nta papa wiwe azaba afite. Ise wamuteye inda cyangwa se uwateye uno mukobwa inda ari kumwihakana. Ibi ni ibintu bikunze kubaho, si rimwe si kabiri. Nawe wumva ibi bintu ko bikunze kubaho, by'abakobwa baterwa inda hanyuma bazibateye bakazihakana. Mbwira ukomeze ugire ibihe byiza rero, uracyari kuri Rwanda ni Future, kandi subscribe.